Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebrataan. Selamat datang lagi di channel YouTube Anang Bidik. Oke guys, hari ini Amang Anang Bidik mau melanjutkan game Tomb Raider, game yang keluar di 2013. Oke, ini udah seri ketiga Amang mainin. Hari ini mainnya live streaming aja biar langsung upload. Oke, kita langsung lanjut guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita harus kemana ya? Ada skill point katanya nih. Master. Oke. Kita langsung lanjut ya. Oh, kita disuruh ke sana guys. Wah, kita di atas gunung guys. Atas gunung salju. Waduh. Santai, ayam bebek, santai. Oh, no. Come here. Get off! Let go! Kena kau. Ganggu aja. Baru juga mulai kita. Damn! How many are there? Headshot. Kena. Kuat banget ya guys. Oke, kemana lagi kita? Oh, di atas. Kena lo. Udah mati. Masih hidup. Kuat banget guys. Ya, pakai rompi anti peluru apa mereka nih? Oke. Oh, ini di loot dulu. Oh, ada lagi di atas. Wah, headshot. Langsung tembakin terus. Ada yang kesini. Kita tunggu di sini aja. Oke. Aman. Kita loot dulu. Iya, dapat lagi peluru. Terus kemana kita ya? Oh, banyak guys. Sembunyi. Reload dulu. Reload. Ini tembaknya. Oh, meledak guys. Rasakan kau. Ada lagi. Banyak banget musuhnya guys. Ada mandau. Golok. Hari ini Amang Anang Bidik main pakai bahasa Indonesia ya. Kemarin bahasa Banjar. Oh, kesana. Oh, di atas. Mati nggak tuh? Mati nggak tuh? Mana lagi? Astaga, nggak habis guys. Iya. Sembunyi. Datang lagi. Ganti senjata apa ya? Oh, diputar. Sini, muncul. Muncul sini. Kena kan? Mana lagi? Kena kan? Oh no.
Sini loh. Kena kan? Headshot dong. Turun loh. Wah, ini nih yang penting nih. Hah? Kopi. Out of the way! She's locked! Waduh. Okay, focus. You can do this. Waduh. That's the best you can do! Waduh. Gak mempan dong. You're going down! Waduh, gak mempan gimana nih? Waduh. Ammo! Keep fire! Waduh, bahaya. You're mine! Waduh. Gimana ya ngenainnya ya? Awas. Iya. Gitu doang ternyata ya. Hah? Oh shit! Still alive! Mau juga loh. Kita cari peluru dulu yang banyak. Mana lagi? Ini masih ada. Sip. Oke, kita masuk sekarang ya. Ada suara tikus ya. Naik. Oke, kita naik dulu. Nah, nice. Kita dapat item dulu. Oh, ke atas lagi kita. Mana nih? Oh, ke sana. Wah, keren guys. Oh, bentar. Buat thumbnail bagus ini. Tapi kejauhan. Nah, ini dia buat thumbnail kita. Sip. Nah, turun. Nah, turunnya gimana? Hah? Sana lagi? Astaga! Salah pencet dong. Ternyata pencet shift, guys. Oke, kita lanjut ya. Oh. Hop. Sini. Oh, naik kita. Wah. Okay, here goes. Awas, itu penuh karat itu. Sip. Amang sambil monitor ya. Soalnya lihat ini di handphone. Lanjut, naik lagi.
kopinya jangan lupa guys. Naik lagi kita ke atas. Wih, keren banget. Bener-bener keren. Wah, terus kita ngapain ini? Wah, serius ini game keren banget. Ah, putus. Emang bisa naik? Ya udah deh, kita coba deh. Harus loncat ini. Oh, masih ada dikit-dikit kok. Oh, wow, mau patah. Ayo pegangan. Iya, cakep. Iya, ayang bebek Anang Bidik sekarang udah di atas menara guys. Tujuannya naik kagak tahu buat apa. Yang penting lihat pemandangannya bagus. Wah. Oh, mau roger dia. Lara. Mau hubungin temennya dia. I'm at the panel. Okay. The tower Oh, should yeah, boost the yeah. signal from the transmitter. Dia mau kontak orang. Okay. Laman gak All right, dimainin. find the saya emergency lupa. channel and get a clear signal on your radio before you broadcast the SOS. Hey, we got everything crossed for you down here, LC. Thank you. Kenapa ini? Oh, ada harus dipencet-pencet guys. Yes, ada tadi. Hah? Bukan. Belum ketemu. Ayo. Susah juga ternyata ya. Ini udah lumayan jelas sih. Cuma masih belum tahu mereka ngomong apa. Oh, makin parah. Wah, susah nyarinya guys. Nah, ini jelas nih. Belum. Wah, susah guys. Oh, belum. Oh, masih belum juga. Susah bener ya. Waduh. Ngomong-ngomong nih, antingnya 2 dia guys. Anak metal juga ini si ayam bebek nih. Susah bener ya. Response system. Please identify your Oh, situation ini. and location coordinates. Mayday! Yes! Mayday! This is Lara Croft of the Endurance. We are stranded on an island in the Dragon's Triangle. We need help and medical supplies. Please respond. Come on. Mayday! Akhirnya, guys. This is Lara Croft of the Endurance. This is aircraft Nautilus Tamat 177 ya? Alpha. Searching for you since the distress call from your vessel. Tamat bukan Almost ya? given up hope.
So had we. Got your approximate position, but we could sure use a visual. I'll figure something out. We'll be heading your way soon. Out. Ketawa dia. You are my hero! Hey, you know, Reyes actually just cracked his smile. Ih, cakep bener yang bebek. Need a signal. A fire. Fuel, flames. I can do that. I can do that. ...2013 loh. Gamenya udah sedetail ini. Tuh, lihat. Wah, keren banget. Wah, kita meluncur dulu. Oke, nyampe. Oh, kesana kita. Gak ada apa-apa sini ya. Oh, ini ada tempat apa ini ya? Fuel tanks. Oke, terus Need to find a way to light this fuel. minyak apaan ya? Oh, ada rumah. Ah, ada mayat guys. Udah lama ini. Wih, kita dapat asahan. Wah, keren ini. Wih, kita bisa bikin api sendiri guys. Gak perlu cari-cari lagi. Oh, penuh. Udah nggak ada yang bisa diambil lagi sini. Oke. Mana lagi kita? Oh, balik sini. Oh, dibakar guys. Oke, kita bakar dulu ya. Awas. Yuk, pergi. Meledak guys. There it is. Itu dia pesawat yang jemput kita datang. Kok pakai pesawat sih? Emang gimana mau mendaratnya? Nah, seperti petir. Astaga. Masa depan kita begitu suram guys. Udah ada yang nolong, kita malah ngejar kita. Waduh. Ayo, come on. Awas, menghindar. Oh, bisa dikendalikan ternyata. Awas. Oh, nggak mati. Masih selamat kita. Awas, kita harus menghindar terus. Lewat sini. Oke. Oh, kemana lagi? Oh ya, sini. Ayo buruan. Awas jatuh. Oh my god, apalagi itu? Ayo loncat. Iya. Akhirnya guys. Iya, batuk dia kena COVID. Model unlock. Nah, itu pilotnya tuh. I have to Ayo get to kita him. kejar deh. Tempat apa ini ya? Di mana dia? Oh, dia ke sana. Itu dia di sana, guys. Hop. Oke, langsung loncat lagi. Awas. Oh, rubuh ini bangunannya nih. Oh, no. Ayo. Loncat lagi kita. Oke. Kayak Spiderman aja udah dia ini ya.
Terus. Loncat terus sayang bebek. Ayo, semangat yang bebek. Ah, jatuh malahan. Masih bisa, ayo. Loncat. Ayo buruan. Oh no. Iya. Ah, selamat kita guys. Belum. Go away! Wah, ada musuh guys. Get off of me! Ah, pilot terserang. Astaga, dia dibunuh guys. Lara, you there? No. Ah, ternyata kita hilang. Itu lagi yang pakai senjata kayak tadi. Naik dulu kita, naik. Ayo, dapat senjata di sini, semoga saja. Dia bisa naik guys. Turun. Now you die! Oh no. Kita dari belakang. Langsung. Mati kan lo? Hah? Berani lo melawan gue lo? Dengar dulu. Oke, nice. Kita dapat. Kemana kita ya? Oke, panah aja dulu ya. Ambil dulu. Gak bisa diapa-apain juga udah. Oke, kita nyebrang dulu guys. Tujuan kita ke sana. Oke, ada tempat save. I can't get it out of my head. Kita dapat skill point lagi. Out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. It's not rational. You know it's not rational, Lara. There must Ini be apa yang some belum? explanation. Ini apa nih? I just don't know what it is yet. Kayaknya nggak begitu ini sih. Kalau ini ammo capacity. Kita nggak pernah kehabisan peluru juga sih. Nah ini sip app. Oh, untuk membutakan musuh guys. Oke. Udah. Nice. Kita lanjut. Kemana sekarang? Tadi kita dari sana, berarti ke sini. Lara, what the hell happened? The Apa yang storm, terjadi katanya? it came out of nowhere. These clouds, they just surrounded the plane. Lara, listen. I saw the crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. On my way. Regroup with Rod. Oh, kita harus bergabung sama Rod katanya. Malah kena jebakan guys. Tembak lagi, headshot lagi. Oh, banyak guys. Iya, selamat kita. Ayo lari. Oh, sekali kali guys. Oh ini, jatuhkan ada. Wah, keren guys. Ini lagi. Tarik. Oh no. Sembunyi. Mati guys. Oh my god. Oke, kita ulang ya.
Cakep. Sini lagi loh. Tarik juga. Oh, nggak kena. Apa lo? Hah? Apa lo? Masih ada. Ah, nggak kena. Oh, ada. There's got to be a way up. Ini diapain? Ambil dulu. Oh, dapet di sana. Hop. Kita loot dulu, guys. Sana apa itu? Kita naik sini dulu. Hop. Oke. Terus ke sini. Jangan lupa ngelut. Oke, cakep. Udah. Kok gosong sih? Terus kita harus kemana ini? Sini kali ya. Wah, tempat apa lagi ini? That looks like a good spot to hook into. Diapain? Hah? Oh, bisa gitu, guys. Oke lah. Cakep. Keren. Oke, terus harus mana lagi nih? Next itu lewat mana ya? Ada item sih tadi. Oh, salah, guys. Ini kita harusnya ke sana. Tuh dia tuh. Hop. Pancep. Nah, kan benar kan? Cerdas juga nang hidupnya. Nah, ya. Hop. Kemana lagi kita nih? Hop. Dia jatuh. Full. Nah, ini panah juga nih. Hancurkan. Iya, bisa, guys. Keren. Oh. Kita tergelincir. Nah, kita ketemu I'm sama really teman. glad you moved. Ini yang kakinya yang diserang serigala One kemarin moment nih. they were fine, the next there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Lara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday. Co-pilot Jessica Bear. Another pilot. 177 Pilotnya ada, guys. Hello, can you hear Masih me? hidup dia, guys. Got badly hurt when I landed and needed urgent aid. Is anyone there? Captain Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please. Damn it, he can't hear me.
I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Sometimes you've got to make sacrifices, Lana. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. Oh I ya, can't choose ini to let him die. pasti Ross. juga yang nonton replay sih, soalnya emang Anang mainnya tengah malam streamingnya. Pasti kalian pada nggak bangun juga kan? Nah, ada tempat save lagi guys, dan kita dapat skill point lagi nih. Ini apaan sih? Wah, kita upgrade. Ini sudah. Terus beredar kita. Nah, kan? Kita punya 842. High capacity ini apaan? Oke. Terus kita masih punya 317. Apa ya? Ini pada diobatin semua senjatanya ini ya. Kemana ya? Ini dulu deh. Oke, kita ke skill dulu. Kita dapat skill point 1. Ini deh, coba deh. Oke. Shotgun expert. Oke. Udah habis. Kita lanjut guys. Oke, kita turun ya. Nah, kita panah lagi nih. Tapi kemana ya? Oh, ke situ. Up. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. Nah, sembunyi dulu, sembunyi dulu. Mereka ada 3 orang guys. Jangan gegabah kita. Yeah, I'll get right on. Sama yang di belakangnya dulu kita bunuh. Waste of fucking time. Headshot dong. Ini lagi headshot juga dong. Lah, dia ngacir ke sana guys. Mana tadi? Ini. Terus satunya di mana? Ya, kok satunya hilang ya? Hilang guys. Ngebug kali ini game ya. Oke, dapat apa kita? Used in traditional Japanese herbal medicine, or kampo. Dapat toples. Looks like this vial has been sealed for many years. Medicinal These are probably herbal. Maitake mushrooms, Oh, used to ini boost obat the zaman immune dulu system, nih. also known as dancing Tapi mushrooms. ya kita nggak berani nyoba. Udah ratusan tahun mungkin tuh. Ini ada apa ini? Panah juga nggak bisa. Kita serang lagi mereka di sana. Hidupin dulu. Anyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. What the hell are they doing here? I don't know, and I don't think I want to know. Any Siapa sign yang of ngomong? Sam or Whitman? Nothing yet. Are you with Lara?
Yes, we'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay, we'll try to get in a bit closer. Oh, ada Keep jalan this gitu, channel guys. open. Oke, udah. Nah, nggak bisa. Kok nggak bisa sih? Ini dia, akhirnya bisa. Hop. Kita hidupkan dulu. Nggak tahu juga buat apa. Oh, kita ke sana, guys. There's the signal. Oh, itu kita datangin yang satunya tadi. Sekarang manjat kita. Nggak apa-apa. Ah, ini nih bagus nih. Nah, ini. Iya, keren. Wah, cakep banget ini buat thumbnail nih. Wah. Oke. Naik dulu. Come on, you Yes. gotta get back. Shut up and let me finish. Bentar. Ah, dia pipis, guys. All right, let's go. So what's the first thing you're gonna do if you ever get off this rock? Eat a good meal. God damn. Yes. What's it gonna be? Burger. Get over it! Oke, aman. Dia nggak sempat ribut, guys. Dah. Bentar, penasaran. Ini emang kemana sih? Mereka jalan ke sini mau kemana emang? Hah? Wah. Itu ada jalan. Hop. Hop. Kita cek dulu, guys. Nggak bisa. Ah, bukan kesini ternyata, guys. Oke, turun dulu kita. Bagaimana baliknya nih? Ah, lompat aja udah. Oke, kita lompat dulu ya. 1, 2, 3. Ah, jangan kelewatan. Hop. Oke, sekarang kita naik. Tuh, kita harus ke sana, guys. Ini keren nih. Oh, kan? Wah, itu keren tuh. Buat thumbnail kita. Oke. Ini ada gambar apa ini? Gunung, rumah, matahari. Matahari, pesawat jatuh. Oke, kita cek dulu sini. Ada apa? Ini takutnya ada serigala nih kayak kemarin nih. Tempat yang gelap-gelap gini. Wah.
guys. Oh, nggak ada apa-apa lagi guys. Oke, kita balik aja. Serem banget dalam sini. Itu korak. Kita nyebrang dulu. Hop. Terus ini apa nih? Nah. Oh, ke sana. Tapi lewat mana ya? Nyampe gak ini ya? Nyampe nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, nyampe dong. Cakep bro. Ya, kita dapat telur. Telur apaan tuh, nggak tahu tuh, telur naga. Nah, kan ada item lagi kan? Mau apa kita nih? This must have belonged to a US Dapat botol Marine. whiskey. Were they on the island in force or just an advance party? Ada tulisan. Do these marks represent friends lost Ini menandakan or hari enemies ya, killed? Oh, ini kita bikin dulu penyeberangannya guys. Baru nanti naik sana. Nah, kan item kan. Nah, harus diperiksa semua ternyata ini ya. Kita nyalakan dulu. Udah, oh, naiknya gimana ya? Nggak bisa guys. Ini ke sana. Oke. Kita meluncur lagi. Ada telur lagi, telur naga di situ tadi kelihatan. Dapat kitab. It is time for me to leave this accursed Ini island. mencari-cari sang I have seen enough of Yamatai. kitab suci. Mereka jalan ke barat. Oke, kemana lagi ya? Oh, nyampe guys. I have to get over there. Nanti dulu. Ini buat kemana ya? Oh, ke sana. Nah, ini cara naiknya guys. Lewat sini ternyata. Hop. Pecahkan loh, gak bisa pecah. Terus ini kemana ya? Masa balik ke sana ya? Gak ada tempatnya. Udah kita turun dulu ya. Turun. Iya, kita dapat telur naga lagi guys. Hop. Mana tadi tempatnya? Sana. Oke, kita nyebrang. Ini arah misinya. Oh, mau lepas guys. Ayo cepet ayam beb, ayo cepet ayam beb.
Jangan jatuh yang Beb. Ayo. Mati. Oh, tidak selamat guys. Captain Jessup! Kapten Joseph katanya. Where did he go? Oh, ini penandanya guys. Oke. Kalau gitu kita harus nyari Kapten Josephnya ke sana. Dulu. Oh, ini gak bisa dinyalain. Hey, Lara. Roth told us about the plane. Don't worry, there's got to be another way off this rock, right? I hope so. Any sign of Sam? Tracked her to Ada some kelinci guys. Japanese palace. Ayo. I don't like the sound of that. Hey, don't worry, she's Kayak probably nelpon just segala sih. sightseeing. You're a terrible liar, Alex. You have to be careful in there. Good luck. Nyalain lampu dulu guys. Oke. Nih, save game dulu kita. Wah, apa ini? Emang kita bisa ngapain? Ini apa nih? Wah, keren guys. Emas. Tapi itu kita kurang guys. Oke semuanya, kita sampai dulu di penghujung acara. Jadi yang penasaran sama game ini, ikutin terus ya channel Anang Bidik. Nanti akan live streaming lagi untuk game Tomb Raider ini. Sekarang sampai sini dulu. Nah, nanti kita akan cari co-pilot tadi yang selamat. Nanti kita akan lanjut jalan ke mana tadi ya? Tuh, ke sana tuh. Karena udah malam, Amang Anang Bidik mau pamit dulu ya. Sampai sini dulu kita. Jangan lupa di subscribe, di like, share, and comment video Amang Anang Bidik. Yang suka silakan like, yang nggak suka dislike juga nggak apa-apa. Yang penting semua senang, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.